They say Slovenia is the only country with love in its name and roads shaped like hearts. Let's explore together. Today's episode is all about Bovec, adrenaline, cuisine, and stunning turquoise waters. Selamat pagi semuanya. Saya dari Slovenia. It's 6 o'clock in the morning and I'm already on the road. Ready to explore more of this incredible part of Slovenia with you. I'm heading to Bovec paddleboarding, where my journey will begin. There, I'm going to meet Andrej, my instructor. 3 hours on the road just flew by, and here we are in beautiful Bovec. Olha que cascata mais linda! Andrej welcomed me to his fantastic base, the perfect starting point for our adventure. Tukaj je naša baza, zdaj ti bom postregel kakšno pijačko. Super. Kakšen piškot ti bom ponudil, pa ti bo dala pa opremo. Wow. Gledajte to, ja, to sem jaz videla na internetu. Vi imate tudi night paddleboarding, ne? Tako je, ja. V bistvu, kakor jaz vem, smo edini v Sloveniji, ki to nudimo tle. In je ful dober, no, sploh Soča je zelo primerna, zaradi tega, ker je te turkizne barve in se svetloba ful tako lepo porazdeli pod supom. Zdrave! Cin! Ok, Ramona, popila sva, zdaj ti bom pa jaz opremo dal, potem se bomo počasno pot odpravila. Super, odlično. Zdaj ga na mirno vodo, tako da ti bom dal, ker je voda hladna, ti bom dal samo neopren, ostalo pa ne rabiš. Ti imaš zelo dolge noge, ne sem je slišala, ne? Poglej ti to, ne? Wow. Tako da boš rabila malo daljši neopren. Malo daljši neopren. Ti bomo dali kar, ne vem, XL, vse te stvari se dobro raztegnejo. Super. Tako da XL mislim, da bo. Bo mi pasalo, no super, bom glik za na modno pisto. Bova pogledala, ko to pride do tebe. Ja. Po moje bo tole v redu. Super, the best. Ok, takole. Next stop, Most na Sochi. Wie schön die Socha ist. Diese grüne Farbe ist absolut atemberaubend. Kako si prišla ti na to idejo, na supanje v Bovcu? Ja, jaz sem prišel v Bovc kaj bi rekel, dokaj 7 let nazaj. Sem prišel s trebuhom za kruhom. Sem delal najprej kot vodič rafta, canyoninga pa kajaka. Super. V bistvu kajak vozim že od malih nog, tako da to mi je res veselilo, tako da sem rekel, valjda bom prišel delati. Sem tudi užival v tem delu. Sicer se ful dela, ne, skozi delaš non-stop, ampak saj nekaj imaš od tega. Tako da malo kasneje sem se pa odločil, da bi nekaj svojega odprl in sem študiral kaj bi. Malo me je prostor omejeval, tako da mi je šlo to ful dobro na roko tele supi, ker si jih v bistvu spustiš, ker daš drag ven, se ful dobro poklopijo, tako da sem jih imel kam vzeti. Tudi avto sem imel namen zamenjati, sem rekel, bom kupil pa kar kombi. Tako da sem kupil kombi, ene par supov. V bistvu, da takrat jaz sploh supanja nisem poznal, ampak se mi zdelo tako dobra ideja, da sem kar šel, pa sem kupil en sup, sem skočil na njega in takoj sem ga vzljubil. In zdaj mi je to life, zdaj to delam. To ti dihaš. Ja. Glede na to, da imaš tako ogromno ponudbo, ne? Pa verjamem, da ljudje se pol vračajo, da tisti, ko so bili na Whitewater, pridejo na nočno supanje, tisti, ko so bili na nočnem supanju, wow, pridejo potem na, ne vem, na jogo, ali kako? Vse kar vračajo ljudje, ja. Načeloma se zelo potrudim, da res ponudim kvalitetno storitev, tako da ljudje so zaenkrat zelo zadovoljni. Se vračajo, ampak ponovadi bolj v obratnem vrstnem redu. Ponovadi grejo na mirno vodo najprej, pa potem se odločijo mogoče za divjo vodo. Tako ja, to je logično. Evo, super, damo dol, pa pa šla. Easy. A quick warm-up and there we go, ready to hit the paddleboard. Tu gremo najprej v vodo in si pritrdil varnostno vrvico, ko jo pritrdiš okoli gležnja ali pa pod kolenom. Se dobimo od zunine vodi. The best. Ok, zdaj, ko smo v globoki vodi, bomo pa ostali. Smo na sredini borda, roke damo pred sebe in zavzamemo širok razkorak. Pejte da to dol in če da, tudi z ritjo se gre do dna. Potem se lahko prime v roki in se počasi dviguje. Više, ko greste, manj stabilno bo. Lahko se preden se popolnoma iztegnete noge, lahko malo stresirate, koliko stabilna je ta sila, tako da potem pa gremo naprej. I'm on the board. Evo, že rastura. Ajde. To, evo, gledaj kako se vrti.
Profesionalka. No, ful dobro. Super. Veš, probi bolj od spredi veslati, bolj v prklunu. Tako, bravo, odlično. Andre taught me well. I picked up some speed, but then my strength gave out and oops. And just like that, I took a refreshing, unexpected dip. Kako mi je zlo. Smo jo namočili, gledaj. Ampak gledaj, paše. Ful je dobro. Ful paše. They say practice makes master, and so we were heading towards the bridge. In bova pol pokazala. Mi primera vez en paddleboard, practicando y amando cada momento. Evo, tukaj se pa združita reka Soča, ki prihaja od tlele, in reka Idrica iz leve strani. Gliding through pure magic. This wildlife is incredible, framed by vibrant green and turquoise everywhere. First, a tricky test, standing on one leg. It took some focus, but I totally nailed it. Super, odlično, ja, gledi njo. But in the next episode, you'll see those beautiful waterfalls right in the river. And of course, I show you where I went for dinner. As you can see, the real adventure isn't in never falling, but in always getting back up. On that note, this is the end of part 1. Make sure you hit subscribe so you don't miss part 2 coming shortly. Mahalo!